Reka twongera tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyacu na amakuru tuba tugenda tugarukaho, tubabwira amakuru y'ibiba bigezweho muri politiki, umutekano na diplomasi, by'umwihariko muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ariko especially dukubitira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tubabwire ngo bihagaze bite. I Burundi rero kuri aya masaha nanone umwuka ntago wifashe neza, ndetse biravuga yuko ubwo bari bwose mu mujyi wa Bujumbura, nyuma yuko hari amakuru avuga yuko bita Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda ahunga igihugu. Turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo, ariko nyamuneka turabatohoreza tubabwira mu by'ukuri uyu mugabo umaze iminsi ahanganye na Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ndetse akaba ari n'umukadire mukuru w'igisirikare cyangwa se akaba umukada mukuru wa CNDD-FDD, ishyaka ari ku butegetsi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tuze kugenda tubabwira ukuri kw'ibikomeje kugenda bivugwa hagati y'aba bagabo bahoze ari inkoramutima. Tuza kugenda tuvugana none amakuru akomeje kugenda avugwa ku buzima bw'uyu mugabo. Mu by'ukuri ni General Ale Guillaume Bunyoni, bivuga yuko nyamuneka ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse biravugwa yuko yaba ari muri crise ikomeye cyane, aho bivuga yuko yaba ari mu misi ye ya nyuma, aho yafunzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndetse amakuru yamaze kugenda amenyekana avuga yuko kimwe mu bintu byatumye Perezida Evariste Ndayishimiye atakaza popularite mu baturage b'abarundi harimo n'ifungwa ry'uyu mugabo, aho bivuga yuko mu by'ukuri uyu mugabo mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda asaba imbabazi Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko neva mu by'ukuri bigaragara yuko atigeze amubabarira. Hari amakuru rero avuga yuko nanone Lady Tabara yabikomeje kugenda yisuganya, ndetse General Niyombare mu minsi iri imbere nyamuneka ngarashaka kuba yagaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, akaza kuba yaganira n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone amakuru yamaze kugenda amenyekana yuko impamvu umugabo bita Reverien Ndikuriyo yakomeje kugenda agwiza igikundiro mu baturage b'abarundi ari uko mu by'ukuri we ngo kubwe mu gihe yababaye perezida w'igihugu cy'u Burundi yakemera impunzi z'abarundi ziherereye hirya no hino mu karere zahunze mu mwaka wa 2015 ubwo bashinzwa mu by'ukuri gukora cyangwa se gutegura kudeta igapfuba. Biravuga yuko rero uyu mugabo Reverien Ndikuriyo mu gihe yaba yizewe kuba perezida yakongera agahuza abarundi, ndetse n'aba barundi mu by'ukuri baherereye hirya no hino by'umwihariko ku butaka bw'u Rwanda, bose bakaba bataha bagasubira ku butaka bw'u Burundi, ndetse ngo yashyira imbere ibiganiro na Lady Tabara mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda igaragaza yuko mu by'ukuri ubutegetsi buriho aribwo bwaba buteje ikibazo. Nanone kandi bikavugwa yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo na Perezida Evariste Ndayishimiye bakomeje kugenda mu by'ukuri barebana y'ingwe kubera ibibazo cyangwa se ibyo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo aherutse gutangaza. Ndetse amakuru twababwira kandi adasize ivumbi nuko byamaze kumenyekana ko tariki 25 z'uku kwezi mu by'ukuri hagomba kuba hategurwa inama ikomeye cyane. Iyi nama akaba ari bwo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo azatangamo imihoho cyangwa se azasezera mu by'ukuri muri CNDD-FDD nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru kandi akagaragaza yuko nanone umwiryane utari hagati y'aba bagabo babiri. Nanone biravuga yuko bamwe mu banyepolitike bakomeye cyane bamaze kugenda bagaragaza yuko cyaba ari igihombo gikomeye cyane mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakongera kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Arashinzwa byinshi cyangwa se aragirizwa byinshi. Biravuga yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri n'abandi banyepolitike batandukanye isaha n'isaha mwakumva ngo bari muri gereza ya Mpimba, aho Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri we akomeza kugenda asaba inzego zijejwe ubutungane mu by'ukuri yuko bagomba gufata ibyemezo bikakaye by'umwihariko kuri aba ngaba yita abagambanyi b'igihugu. Tuze kugenda nanone tureba ku kijyanye n'ingabo z'u Burundi, tuze kureba nanone umwuka bivuga yuko utameze neza hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bivuga yuko mu by'ukuri aba bagabo bwabo batari kurebana ayingwe barapfa ikirero. Reverien Ndikuriyo mu by'ukuri biravuga yuko we na Prime Niyongabo baba basa naho bamaze kugenda babona imboga mu menyo Son Excellence Evariste Ndayishimiye, ndetse aba bagabo ukwihuza kwabo bakabona yuko ari byo byonyine bishoboka kuba byacungura iki gihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda giheranwa n'ibibazo bitandukanye, aho bivuga yuko nanone Reverien Ndikuriyo agiye kugumura abajyanye na societe civile ndetse na bamwe mu bayobozi bakomeye cyane hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone umugabo bita Prime Niyongabo nawe akegereza ingabo, akaba yakumva umwuka uzivamo cyangwa se yakomeza kugenda aganira nabo, byanashoboka hakaba kudeta. Ariko nanone umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
yaramaze kwitakariza icyizere, ngira ngo ubwo yari muramvya mu kwezi gushize nibwo yasabye abaturage b'u Burundi yuko bagomba kuba bamusengera akaba yakongera kuba umuyobozi w'iki gihugu cy'u Burundi. Ariko nanone icyizere kikaba gikomeje kugenda kiyoyoka ndetse kinadohoka mu buryo budasanzwe kubera ibikorwa uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi byakomeje kugenda bimuranga. Izi saha byateje akaga gakomeye cyane hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba aho bita abene Samuragwa, tuze kugenda tureba uburyo bihagaze ndetse n'uburyo iyi ngoma barimo barayirwanira. Ibyo byose turaza kugenda tubabwira mu by'ukuri ngo bihagaze bite. Tuze kureba umwuka uburyo udahagaze neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho igihugu cy'u Burundi cyamaze kugenda nanone gihindura ibindi birego. Kiravuga yuko rero ngo u Rwanda rwaba rushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi bifashishije M23, aho bivuga yuko ngo hamaze kugenda hamenyekana amakuru yuko hari intumwa z'u Rwanda ndetse n'intasi z'u Rwanda ngo zaba ziri hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bamenye ngo CNDD FDD mu by'ukuri irakora ite. Ndetse Perezida Neva nta nubwo ahwema kugaragaza yuko mu by'ukuri uyu mugabo Reverien Ndikuri yo kuba izi saha agiye kumwigumuraho ngo yaba afitanye gahunda no gukomeza gukorana n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nanone benshi bakavuga yuko mu by'ukuri kugira ngo iki gihugu cy'u Burundi cyongere kukigaruke ku murongo nuko mu by'ukuri umuyobozi w'u Burundi yaba atakiyobora iki gihugu cy'u Burundi, kubera yuko ibibazo bya diplomasi hagati ye n'ibihugu bituranye ibingibi bikomeje kugenda biba ikibazo cyane. Kandi nanone bikavuga yuko ngo mu gihe Perezida Neva yayoboye cyose igihugu cy'u Rwanda cyakomeje kugenda kigaragaza yuko ngari cyo cyaba gituma mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi mu by'ukuri kitagera ku ntego bwite zo kugirira abaturage akamaro ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. None kandi murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Inshuti bavandimwe, ariko tukiri aho ngaho reka tubasabe muze kudukorera subscribe, mudukande like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda bibanezeza. Umunsi ugomba kureba uburyo yitwara neza kuko isaha n'isaha ubuzima bwe bwashyirwa mu kaga na bamwe mu badakurikira cyangwa se mu batumva doctrine n'imiyoborere ye, by'umwihariko bamwe mu bifi binini cyangwa se abo twakita nk'abakadire bakuru ba CNDD FDD nk'ishyaka rya politike riri ku butegetsi. Uyu mukuru w'igihugu rero amaze kugenda yigwizaho abanzi cyangwa se yiremera abanzi. Ni nayo mpamvu rero kumva ngo yatezwe ambushi cyangwa se yatezwe ibico, ibintu nk'ibyo ngibyo ntago byatungurana, cyane cyane ko muri iyi minsi ho noneho ntago byoroshye rero. Turaza kugenda tureba ngo undi mugabo bita Reverien Ndikuri yo bivuga yuko akubitira gatoki ku kandi, yamaze kugenda atangaza yuko umwaka utaha nyamuneka agomba kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu, nyuma yuko mu rubyiruko rw'imbonerakure rwose yamaze gufata ikibanza mu buryo bukomeye cyane. Ariko abarundi batabyumva baravuga bati uyu nguyu yasuye kujya Mpimba cyangwa se yasuye kujya muri gereza ya Mpimba, kuko iyi gereza mu by'ukuri ni gereza ifungirwamo abanyepolitike benshi batandukanye, by'umwihariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ngira ngo muranabizi neza aho bita Aregiyemo Binyoni ubwo yafatwaga agafungwa mbere yuko agezwa imbere ya sentare, aha yarahafungiwe, ariko ubu afungiwe kuri gereza nkuru ya Gitega, ariko aha muri Mpimba yarahafungiwe. Turaza kugenda tureba rero iby'aba bagabo. Reverien Ndikuri uri gucibwa umunyororo cyangwa se uri kugenda agerwa mu munyororo, impamvu ni yihe? Ariko nanone si we wenyine, ntago ruri mu mutware rudasize Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ariko nyamuneka popularity afite mu gisirikare n'uburyo abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bamukunda, nyamuneka biragaragara ko biri gusumbya iby'umukuru w'igihugu. Ikindi kandi umwiryane uri mu gisirikare cy'u Burundi nawo biravuga yuko ushobora kuza kuba impamvu cyangwa se nyirabayazana yuko uyu mugabo Prime Niyongabo nawe yaza kugenda bizira, nyuma yuko abasirikare yamaze kubasobanura yuko ibibazo ibiza n'ibizazane bari guhura nabyo, yaba ingabo z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, yaba abasirikare b'abarundi baturutse mu gihugu cya Somalia mu butumwa bw'amahoro. Abo bose Prime Niyongabo bigaragara yuko yagiye agaragaza yuko nta ruhare yigeze agira mu kugira ngo abasirikare basafaringe cyangwa babeho nabi, akavuga bati byose cyangwa se icyo twita badeni iri hejuru y'umutwe w'ubuyobozi. Kandi Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri niwe muyobozi. Ubwo turaza kugenda tureba uburyo bihagaze n'umwuka mubi utari mu gisirikare. Ariko nyamuneka Societe civile no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi irashinza Son Excellence Evariste Ndayishimiye kuba yaramaze kwica burundu igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri mbere yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agera ku butegetsi, cyari igisirikare gisa naho giteguye mu ngeri zose, igisirikare gifite abasirikare b'abanyamwuga, gifite umwitozo, gifite byose. Ariko nyamuneka kuba kijya ku butaka bwa Kongo bagatsindwa umusubizo, bagakubitwa, bagakurwa mu bice bitandukanye, aho raporo zigaragaza yuko abasirikare
abasirikare bagera ku 20,000 b'igihugu cy'u Burundi bose baba barigeze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko iyi ntambara ikaba isa naho yabananiye cyangwa se yabasoje. Kugeza n'isaha rero umukuru w'igihugu we aracyohereza izindi ngabo ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko nanone biravugwa yuko ari imyiteguro idasanzwe barimo baragenda bategura, aho bivugwa yuko nyamuneka hari intambara itutumba ishobora kuza kwadukira uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaza kongera kubabwira amakuru avuga yuko Red Tabara yongeye kwisuganya ndetse biravuga yuko Red Tabara iri kugaruka mu isura nshya, ari naho igihugu cy'u Burundi benshi bavuga bati cyicare kirye kirimenge, kuko iyi minsi rwose kirimo kiritegura amatora, ndetse no kugusubiranamo kwa bamwe mu bayobozi ba CNDD-FDD bishobora gutuma abandi banzi b'igihugu cyangwa se icyo twakita external attacks, ibindi bitero biturutse hanze y'igihugu bishobora kuza guprofitira muri aka kavuyo cyangwa se muri ya makimbirane ashobora kuza kuvuka hagati mu ishyaka, mu by'ukuri bigatuma igihugu cy'u Burundi cyongera gusubira mu icuraburindi. Nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye we agaragaza yuko mu by'ukuri CNDD-FDD nibatareba neza iri buza gucikamo ibice, ariko byose turabimenya ku itariki ya 25 zo ku kwezi nibwo tuzamenya ngo Reverien Ndikuriyo ese aratanga ikibanza, aratanga imihoho muri CNDD-FDD nende rufatira ishyaka akariyobora, ese Reverien Ndikuriyo we azatangaza mu by'ukuri niba aziyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose nibyo dutegereje, kandi nyamuneka murabizi neza yuko ibyacu tuba tugomba kugenda tubibagezaho. Nibyo rero amakuru rero twakiriye y'ibyabaye muri iki gitondo, biravuga yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye yaje kongera gusimbuka urupfu. Iryo jambo ne tuzajya turikoresha mujye muryumva neza. Hari ikindi gitangazamakuru kirimo SOS Media cyandikira mu gihugu cy'u Burundi, nicyo nabonye yuko ukurikije uburyo muri iyi minsi umukuru w'igihugu ubuzima bwe abusa naho buri kugerwa kuma cyangwa se amaze kugwiza abanzi, bishobora kuza kumubana ikibazo gikomeye cyane. Ejo ubwo yagezaga ijambo ku nama yateraniye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko iyi nama mwarayibonye neza ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yanahaga umwanya bamwe mu diplomate guhagararira ibihugu byabo ari mu gihugu cy'u Burundi. Son Excellence biravuga yuko benshi bavugaga yuko bitari buze kurangira amahoro, by'umwihariko amayirayira amaze kugenda aba azamo ibibazo, by'umwihariko hagati ya Reverien Ndikuriyo nawe mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu bihe bitandukanye harimo kuba ibintu amakuru arimo aravugwa ari amakuru y'ubwoko bubiri. Biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aracira uyu mugabo Reverien Ndikuriyo kujyanwa mu munyororo muri Mpimba, ariko Reverien Ndikuriyo nawe bikavugwa yuko yaba ashaka kugira agatenda akora mbere yuko Son Excellence Evariste Ndayishimiye we yamutwara, yaba kuba yamutwara bamwe mu barwanashyaka, yaba kuba ko n'amaruzina yabamo hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose rero ni bigenda binogwanugwa na bimwe mu bitangazamakuru, by'umwihariko bitavuga rumwe n'ubutegetsi, aho bivuga yuko diaspora iri kumwe n'uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Diaspora y'iki gihugu cy'u Burundi iri kumwe na Reverien Ndikuriyo. Si diaspora gusa, urubyiruko rw'incabwenge by'izimbonera kure n'abandi bayobozi batandukanye, nyamuneka bose bigaragara yuko bari kumwe n'uyu mugabo, mu gihe Evariste Ndayishimiye we ari kumwe n'abaturage ba rubanda rugufi. Ibi rero bikaba mu by'ukuri ari akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira inzego zitandukanye z'iki gihugu cy'u Burundi. Mudukundire kandi nkuko twamaze kugenda tubemerera, tuza gukubitira mu gihugu cya Uganda, tubabwire uburyo ibintu bihagaze nyuma y'amatora ya Perezida wa Repubulika yabaye ku munsi w'ejo. N'izi saha biravuga yuko amajwi akirimo arabarwa ndetse anatangazwa, aho Perezida Yoweri Museveni Kaguta n'undi usanzwe ari perezida mu gihe kingana n'imyaka 40 ayobora iki gihugu, biri kuvuga yuko ari uri guhabwa amahirwe yo kuza kwegukana manda ye ya 8 yo kuyobora iki gihugu cya Uganda. Nanone kandi bikavugwa yuko urubyiruko rwamaze gusa naho rwitegura kwigaragambya. Hari amakuru avuga yuko mu by'ukuri ni bitangazamakuru birimo African Intelligence ndetse n'ibindi bitangazamakuru na raporo za Loni zamaze kugenda zigaragaza, zivuga yuko mu by'ukuri intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo byaba igiye gukomera cyane, nyuma yuko hari amajwi akomeye cyane yamaze kugenda yumvikana. Igisirikare cya Tanzania
gishobora kuza kujya gutanga umusada hara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo kubera amasezerano akomeye cyane igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kimaze gusinyana n'igihugu cya Tanzania. Igihugu cy'u Burundi cyo gikomeje kongera ingabo nyinshi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo birimo Bibogobogo, Mikenke, Mikarati ndetse na Minembwe aho muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Fizi, aho bivugwa yuko haba harimo haritegurwa intambara ikomeye cyane ishobora kuza kugira ingaruka ku baturage bakongera kuvanwa mu byabo. Igomaho inama ikomeye cyane ya AFC M23 yaje kugenda igaragaza imigabo n'imigambi ndetse na task ikomeye cyane izi nyeshyamba za M23 AFC bafite kugira ngo uyu mwaka ngo uzaba umwaka wo kwesa imihigo bakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko ibyo byose nubwo bo barimo barabikora, none President Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe amaze kugenda yitegura intambara mu buryo budasanzwe, agaragaza yuko nubwo bwose amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo President Tshisekedi ntago yiteguye kuba yashyira mu bikorwa aya masezerano mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zikiri ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nk'uko benshi mu bategetsi ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye ku isi bigenda bibikomozaho. Andi makuru mudukunde tuze kugenda tureba ibyo ari byo, tuze kugaruka ku mutambukanyi umuhizi Petero Nkurunziza, Denise Bucuru Nkurunziza, tubabwira amadosiye akomeye cyane avugwa ashobora kuba yarafatiwe mu rugo rwiwe, aho bivuga yuko mu ibanga rikomeye cyane Ndikuriyo ndetse na Denise Bucuru Nkurunziza baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko amatora y'2027 agera. Hamwe n'andi makuru agiye atandukanye, inshuti bavandimwe mudukundire muze kudukora subscribe, mudukandire like, share, mu by'ukuri ibiganiro byacu bize kugenda bibageraho aho muherereye. Nibyo rero reka dutangirire amakuru yacu ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. N'ubutaka ibintu bimaze iminsi byarazambye, ni ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha. Kugeza izi saha biravugwa yuko muri CNDD FDD cyangwa se mu ishyaka rya politike iyoboye iki gihugu cy'u Burundi, benshi bashinza Perezida Neva yuko yaba yaragiye akora igisa n'ubugambanyi kuri iri shyaka, mu by'ukuri by'umwihariko yuko igisirikare kirishingiyeho yamaze kugenda asa naho agica intege. Biravugwa yuko rero haba hari umwiryane ukomeye cyane hagati y'abayobozi bakomeye cyane barimo Reverien Ndikuriyo, barimo Denise Bucuru Nkurunziza, aho amakuru agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gusura umushikiranganje mukuru ujejwe ubutungane ndetse akongera gusura umushikiranganje mukuru ujejwe ikigega cy'imari ya leta cyangwa se imari ya leta, ahangaha Perezida Neva yaje kumenya amakuru akomeye cyane yuko ibyo Arendi Kumana, uyu nguyu ni umushikiranganje ujejwe n'ubundi ubukungu, ibyo Ndikumana aherutse kugaragariza perezida w'iki gihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye yuko haba hari ibifi bininiri muri CNDD FDD, mu bagumyabanga ba CNDD FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi baba baramuteye ubwoba bashaka kumusinyisha amafaranga we mu by'ukuri adashaka yuko byamuteza riske. Perezida Neva yafashe umwanya yigira mu biro by'uyu muyobozi, aza kumenya amakuru mu by'ukuri akomeye cyane yuko haba muri bamwe bihishe muri uyu mugambi wo kwaka igiturire haba harimo abagabo barimo Reverien Ndikuriyo, akaba yaba yarabikoze kugira ngo yitwaje icyari cyo cyangwa se uburyo icyo amategeko yamugize. Ibi rero Perezida Neva yabihereyeho ndetse na raporo zitandukanye zari zikomeje kugenda zimugeraho, zirimo kukuba uyu Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda agira hegemony cyangwa se henshi mu baturage b'iki gihugu cy'u Burundi bamufata nk'umuntu ukomeye cyane, kugeza naho ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuvuga uyu nguyu yabivuguruza. Ibi rero bihita bituma umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi itambutse ateranya inama y'ikitaraganya ya CNDD FDD, niho yavugiyemo ibanga rikomeye cyane yuko ata muntu n'umwe ufite uburenganzira cyangwa se usumbye amategeko ku buryo yajya gufata ibyemezo bidashingiye ku mategeko. Aha rero bikahita bikubitirana naho yuko uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yamaze kugaragaza cyangwa se yamaze gutanga ibimenyetso sinyari z'uko ashobora kuziyamamaza cyangwa se ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byagaragajwe nuko yamaze kugenda atanga imihoho agaragaza yuko ku itariki 25 z'uku kwezi agomba kuba yamanitse agatoki cyangwa se agomba kuba yasezeye burundu mu ishyaka rya CNDD FDD, ndetse ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'itangazamakuru hariya Igitega, uyu mukuru w'igihugu cyangwa se uyu mukuru w'umugambwe CNDD FDD
yagaragaje yuko mu by'ukuri amaze hafi imyaka igera muri 20 asavinga muri CNDD-FDD, agaragaza yuko atagifite ubushobozi bwo kwicara amasaha ari hejuru ya 6. We biragaragara yuko ashaka kujya muri retirement, ariko bikaba n'umwanya mwiza wuko yakiyamamariza kuyobora iki gihugu mu matora akurikira y'umwaka utaha. Numwe mu bagabo mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko afite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, akavuga yuko rero igihe hari iki ngiki ngo yemere cyangwa se ahe abarundi igihango yari yarabahaye, cyangwa se ashyira mu bikorwa igihango yagiranye n'abarundi cyuko mu gihe runaka azayobora iki gihugu cy'u Burundi. Bigakubitaniraho rero n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwagiye bugaragaza intege nkeya, aho intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yagiye ibutamaza. Ikindi kandi bakagenda bahura n'ingaruka zikomeye cyane kuzamuka kw'ibiciro yaba ibya petrole na essence, ibiciro ku biribwa ndetse n'ibiciro bitandukanye by'ibikoresho hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bikahita biha mu by'ukuri umwanya parti opposition cyangwa se bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuba babyitwaza nk'iturufu kugira ngo bubike cyangwa se bakureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye usanzwe ayobora iki gihugu cy'u Burundi. Nanone